He maha ngā marae tua whenua o te puku o tika a Māui kua ara ake ki te tautoko i te kaupapa. Kia pūwero hia o tātou whānau ki te rongoa ārai ko Fiori. Kei a Regan Paranihi a ngā tai pitopito. E kawea ana ngā rongoa o te taone ki te iho o te hapori Māori. It's another safe place for our whānau to be. He huarahi e kia nei e Crystal Curtis, he āheinga nui tēnei ma te hapori Māori e noho ana ki tua whenua. We are reducing the barriers that whānau experience, particularly our rural whānau, and getting their flu vaccination. Hei tāna anō, e māramana te kite i ngā hua o ēnei momo whare haura ki ngā marae. The response has been great, and again it's been an opportunity for us to talk about the benefits of vaccination. Ko tā nuku he āhuatanga hirahira tēnei i manahua mai i te mate ko Fiori. COVID has precipitated this growth spurt. The response is we're working together, we've got to look after each other, and we all knew that, but we get a bit complacent. And it's easy to access if we all talk about it and share it. E whakangau ana Curtis i te hapori kia whai wheako mo tēnei wero. Have a kōrero with each other, motivate each other, get each other in the car, just really support each other to get vaccinated. It's a great place. It's cool to be having our whānau have a cup of tea together, you know, after vaccination or even before vaccination. So some that didn't think they were going to get it might have got it. So, you know, it's always a great place to share the manaaki of each other in the marae setting. He utu kore te wero ma te rewharewa nei. Ama te paepā pāho pāpori koe e whakamohio i nā hia tauai e nei whare haura ki tō marae. Regan Paranihi, Te Karere.